Perezida Paul Kagame ni umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda. Uyu muperezida kandi aherutse kugira uruhare mu bikorwa bitandukanye bigamije guteza imbere igihugu no gushyigikira amahoro mu karere. Ku wa 18 Werurwe mu mwaka wa 2025 we na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Bwana Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bahuriye i Doha muri Qatar basabiye ihagarikwa ry'intambara hagati ya M23 na leta ya Kongo. Iyi nama yabaye nyuma y'uko inama yari iteganyijwe kubera i Rwanda muri Angola isubitswe kubera kumvikana ku ngingo zimwe na zimwe mu rwego rwo guteza imbere ubukerarugendo n'ubukungu bw'igihugu. Ku wa 13 Ukuboza mu mwaka wa 2024 Perezida Paul Kagame yatangaje ko u Rwanda rwatanze ubusabe bwo kwakira amasiganwa y'amamodoka ku rwego rwa Formula 1. Iri siganwa riheruka kubera muri Afurika ahagana mu 1993 muri Afurika y'Epfo. Umuhanda w'iri siganwa Formula 1 uteganyijwe kubakwa hafi y'ikibuga cy'indege gishya kiri kubakwa mu karere ka Bugesera. Uyu muhanda uzubakwa cyangwa uzashyirwa hagana ku birometero 40 uvuye mu mujyi wa Kigali. Perezida Paul Kagame kandi yagaragaje ubushake bwo gukemura ibibazo biri hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'umutwe wa M23. Iki ni ikiganiro yagiranye n'abanyamakuru ku wa 9 Mutarama mu mwaka wa 2025. Yagaragaje ko umuzi w'iki kibazo ushingiye ku mateka y'akarere ndetse n'uruhare rw'ibihugu bikomeye ku isi. Yasabye ko ibibazo by'abaturage ba Kongo bikemurwa na leta yaho aho kubigira ikibazo cy'u Rwanda. Urwego rw'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda, Perezida Paul Kagame yatanze kandidatire ye ku mwanya wo kwiyamamariza umukuru w'igihugu ku wa 17 Gicurasi mu mwaka wa 2024 mu matora yabaye ku itariki 14 na 15 Nyakanga uwo mwaka. Uyu Paul Kagame yatsinze amatora ku majwi arenga 99%. Atangira manda ye ku wa 4 nk'umukuru w'igihugu. Usibye n'ibyo kandi Perezida Paul Kagame yakomeje ibikorwa byo guteza imbere igihugu no guhuza abanyarwanda. Si ibyo kandi gusa, komisiyo y'amatora NEC National Election Council yatangaje ko Perezida Paul Kagame yatsinze amatora ku majwi angana na 99.15%. Akaba yarakurikiwe n'uwo bita Dr. Frank Habineza. Uyu we yagize amajwi angana na 0.53%. Muhayimana Philippe we yagize amajwi angana na 0.32%. Nyuma y'iyo ntsinzi, Perezida Paul Kagame yakiriye indorerezi z'amatora zaturutse mu miryango mpuzamahanga zashimye imigendekere y'amatora ndetse n'ubwitabire bw'abanyarwanda. Izo ndorerezi zemeza ko amatora yabaye mu mucyo no mu bwisanzure. Abaturage hirya no hino mu gihugu bo bagaragaza ko nabo ibyishimo byabarenze nyuma y'intsinzi ya Paul Kagame. Nk'urugero, mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyakabanda bahuriye hamwe basangira ibigori bacinya akadiho bishimira ko Perezida Paul Kagame yongeye gutorerwa manda yo kuyobora u Rwanda mu myaka 5 iri imbere. Perezida Paul Kagame yakomeje gusaba abanyarwanda gukomeza ubumwe no gukorera hamwe no gukomeza urugendo rugamije guteza imbere igihugu. Perezida kandi yanakomeje ashimangira ko guhitamo FPR Inkotanyi hari ukugira uruhare mu bikorwa bigamije guhindura amateka mabi yaranze igihugu cy'u Rwanda. Kuva mu mwaka wa 2023 Perezida Paul Kagame yakomeje ibikorwa bitandukanye bigamije iterambere ry'igihugu mu nzego zinyuranye. Aho muri Gashyantare muri uwo mwaka yayoboye inama y'igihugu y'umushyikirano ku nshuro ya 18, aho yagaragaje intambwe yatewe mu myaka hafi 30 ishize, harimo kongera icyizere cyo kubaho ku banyarwanda kikagera ku myaka 69. Mu rwego rw'ubucuruzi muri Kanama mu mwaka wa 2023 Perezida Paul Kagame yashyize ibuye fatizo ahazubakwa Zaria Court Remera Kigali. Umushinga Masai Ujiri uzaba ugizwe n'ibibuga by'imikino, ibikorwa by'umuco, hoteli n'ihahiro rigezweho. Mu Kuboza mu mwaka wa 2023 u Rwanda rwakiriye inteko rusange ya 73 ya FIFA. Iyi nama yari ibaye ku nshuro ya mbere muri Afurika. Igikorwa cyashimangiye icyizere isi ifitiye u Rwanda mu bijyanye n'imikino. Perezida Paul Kagame kandi yakomeje ibikorwa byo guteza imbere umubano n'ibindi bihugu, aho mu kwakira mu mwaka wa 2023 yakiriye Musalia Mudavadi ushinzwe ibikorwa bya guverinoma muri Kenya, wari wazanye ubutumwa bwa Perezida Ruto. Muri rusange murumva ko twibasiriye umwaka wa 2023. Ibi ni ibikorwa byaranze Perezida Paul Kagame mw'uwo mwaka. Si ukuvuga ko mu yindi myaka naho bidahari, ahubwo twibanze ku uyu mwaka wa 2023. Impamvu nta yindi ni uko ari wo mwaka wabayemo ibikorwa byinshi, ukabamo iterambere ryihuse kurusha indi myaka yatambutse. Nta ibyo bidahagije, Perezida Paul Kagame aracyakomeje mu bikorwa bitandukanye bigamije guteza imbere igihugu.
iterambere ry'igihugu, guteza imbere ubucuruzi, imikino, umubano mpuzamahanga n'imibereho myiza y'abaturage. Wowe wanyumvaga, icyo usabwa fungura ako kazogera kugira ngo ibikorwa cyangwa andi madocumentary tuzajya dutangaza ari wageraho bwa mbere. Ukore like, share na comment, ubundi duhure ubutaha. Wowe twabanye ndagushimiye.